أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. نعم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. نعم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر. نمي أمبو يهوبين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوأه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. وأعطى ومنع وضر ونفع ووصل وقطع وهو منزه على ذلك على الظهير المعين. أحمده سبحانه وأشكره على شكر عبد شكره بلسان عربي مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه على كل من علمني حرفا من أمور الإسلام حتى يوم الحق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أن يانمي جديفو يداتي يديام پو نيانكوپون تتربون سفون ساكو كان ونيان فانكاين نوسين مكويرا يداساتي يديام پو نيانكوپون أسي أو سادون شري أمو. أن يانم اتيفو ويه جمدية سننكو اتوسو مينو yade bramu ansan yeguso ya hoboaboa na yade kasafo etoso mienu so ede abramu na mom saa dwumadie ya ende wutie ino edin yade atoso ne se wobɛyɛ ahwɛyie ɛwɔ nnome abɔde a ɔyɛ boronsam no ho. ɛno na Hausafo kase neman sari ga shaitani la anancacce wayɛ Hausa gundari anase borɔfo musuo no be aware of the accursed Satan. Wai nyara ohwɛ ne borɔfo ne Hausa ne akan kasa ɛkyerɛ sɛ yɛbɛyɛ ban bɔfoɔ ɛde ama bɔde bɔne a twedie mpɔnyame anom no a yɛfrɛ ne boronsam ne din abɛtodwa obiara etimi ɛka. Enuanom ende ya disua ana yen kaikaye a sambre waso gusu a wutie no eyen kaikaye a ye fafiri ye komhyene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne futuo ne japade a odigya ne suafo mu na kasa ande wo betie no eye kasa hadisi no anase sansam no ye nyafiri suane bia ye fra no Uqbatu bin Amr.
osi embere bi baaye no ani komisheni kronkron ke kire Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mu ho na mbro mu ho no ene komisheni ka kire sa brantie Uqba se ya Uqba qul Uqba ka فقلت ماذا أقول يا رسول الله امرا كومشني كاتره Uqba se onkano ohonno obisa komisheni se na komisheni dia na menka ohonno na komisheni hyase se o ka asamu opese Uqba okano o ka asamu an sunyani no opese o kire ni sunyani no enti komisheni kenkan ye ewo Quran aya 112 owie ya no odene ba Quran 113 owie ya no odene ba Quran 114 edi asam na twie di amponyame kan ho قل malama yantiye kula edi kan bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akokul etosmienu qul a'udhu bi rabbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ينكو كل تصميانسا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونيواتي كل نا كومشني كاتيرا Uqba se Uqba mpese woka Uqba brand hwasi bisa komisheni se komisheni dia na menka oniawati kulu dikan kulu atosumienu kulu atosumiensa sawuye muslim kremani gidiefo ohia ban bontwitwagie sononko afritue dia mponyame nchen so obebon ho ban afri enibone ho anama obone ho kasabone ho a saa kasafuo wo ya nda wutie ne hai ayamra dia amawo sa wodi abuba baako ya dan ekum nnoma mienu die dikan wo nya futu afri saa asam we mu die tosumienu usua kol miansa ye kenkan de kire Uqba bin Amir no wosua ka ewo saa kasa we mu onia wutie mi saa don hwiri wu sa wo hia ban bo a asam we wo sori ana pa na wa kenkan ansa na wode ho beka usunie no so na wa kenkan saa mpai bo we onia de sania wutie mi sa kulwai emudie won finfin no ene ye befam wadesua baako yaka kulu edikan Quran chapter 112 yaba Quran chapter 113 enum ene ye befa adesua baako anamienu wom ne ye wusan twitwagia no ana banbo na ehwe firi tue dia mpanyame ho ye hwehwe firi dia ade ho mala yenko kulu e won finfin qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq dia dikan ni tue dia mpanyame ka kire se komshani fa wano ka sa wo hwehwe ntwitwagie efir bi rabbil falaq ho yakasa al falaka sa al falaka no sanya nimdiefo eye nkiremunie onia wati sanya nimdiefo nkiremu amu ye afan falaka no yenya suani a yefra ne eye Abdullah bin Abbas okasa yakasa al falaka ma'ana sijnun fi jahannam yakasa falaka na onia ukenkan kul a'udhu bi rabbil falaq tiya sa nkiremu yiye osi yakasa falaka na Abdullah ibn Abbas omayati asese osi eye prison bia ewo ejatananu mu sa prison no yeyina yegu prison no na mom ye wadan bi wa jahannam janmu a yefran al falak saniya nkiremu a suani yefran Abdullah ibn Abbas o kire no de tosumienu suni tie al falak ni nkiremu etosumienu yewo Ubayd ibn Ka'ab ono so ka kire se yakasa al falaqa ma'ana baytun fi jahannam idha futiha saha ahlu an-nar min shiddati al-harr onya osi sa falaka no eno so ye eyedan bia
eye fia yesi wa jahannam janmu embre dom gu janmu edere no na ye de ebi muso akoto eye falak nemu osi sa edan no embre amanfo ho kire mu wo sa ejanmu idha futiha saye biesa edan no a ayen falak na wa janmu a osi saha ahlun nar sambarano ubakasa ejatananu mu no enye jampo no mudem nam pansia na ayam pansia kirim pansia onia wena yasi qul a'udhu bi rabbil falak tianchiramu atasumiyansa aya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yankuponji omuniyarantum osi yakasa al falaka osi aya shajaratun fi jahannam osi yakasa falakana anusu eye duebia esi ejatananu mu jahannam janmu na ye kachira wo se enye chiedie mpo nyankopon totorobon so fon sakoka wonyan fankan no ye yasi mokoyira wa hwan na betimi edua edua a eye dua mu no ewe ejaso mu ti se chiedie mpo nyame ani timi ni burutimi nara eso osi ye dua jabi wo jahannam janmu na emom sa eja no edua no sana haban enya tifiri soro na etojanmu a obakasa ye dem panchie kirim pansia akampansia ho eno na komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyame kacha ni se qul a'udhu bi rabbil falak komisheni fawano ka siranchitwagie banbo efiri tue diampon no ho efiri na bode a ye frɛ ne sa falak no onia wati falak no nimdiefo akire se eye subu eye adekye na momno hadisi ya di pefe ne yabubo esuafo ni din ye de akire wo no ye ko aye tosumienu ye wie falak ye hwede ye tosumienu min sharri ma khalaq wati tiedi ampa nyame asam wakakire ne suafo na kwamhyafo ene agidiefo a mobaba we akire osin san hwehwe ntwitwagie min sharri ma khalaqa efri abadiya bania tiedi ampa nyame wabon edi abodiya na ya abodiya bania tiedi ampa nyame abo ono na nimdiefo kire ye se ye kase min sharri ma khalaqa onini shaitani nina buafo buronsam satan nina buafo omuno ese nipa biara soria min sharri ma khalaq uhihwe ntwitwagie den edi free sa shaitan no onua esidan na buronsam baye tamfo de ma nipa de sani weni de edi kan ese nhunu sentia buronsam baye tamfo de ma nipa de sani nie embra chie de ampa nyankopɔ bo nipa wieye ena ofra asura bofo nyinara ba ese asura bofo yi maboni pewie na emo mepese modi ahobraho asie nkia na modi kia saa nipa wambra nipa ne nkwa baba numu onua tie kwanya afutue dia mponyankopon fa so hihye nkwa aedua adam numu embra nyame bo adam wieye oye no dotie sawode wonsa bo adam a nyame ma no woye etese dansan ana kwansan bi esiwo sane awubom a wote se agi konkonkon no saa na adam owo etiye sane otie ena tue dia mponyankopon bohu enkwa home egu ye na adam embra nkwa home ne hyase no hyase wa adam ne tiriwi so embra nkwa home no edu adam na adwene mu no ena adam hyase se ona adwene no ode dwene embra nkwa ni du adam nani amba nuo no ena adam hyase se odi nani amba no odi hwa fefade ni asiesie de e wa heaven edi ntro no mu onua wotie mi embra nkwa ni du adam ne hwene pepepe ena adam hwenti hitim adam hwenti ye embra nkwa ni du adam nanu mu no ena odi na no fanfane ne tachiremadi yi tue de ampa nyankopon ayede asedane ayeye ma nyankopon Allahu akbar onua embra nkwa ni du adam ni yafunu mu no ena ekwam hyase se ede adam embra nkwa ni du adam ne ya se bepepe no wona ekwam dew wani ehu duane aduaba abere wo heaven edi ntro no mu wona wonya na nyankade na obeye hana twedi ampon se kholikal insana min ajal eninti na ndo be hu ni se adam na sefo adam na nanom no ye pentam wo bibiara mu ende obi wo ho ya wono oni birth certificate but opeso kwa abruchire obi wo ho ande na okosua adwuma ni yemu anka okodu adwuma mu no eduane a ne master edi ni yemu anka saada na ono so ada ne master onua wotie mi entampa edua adamu no enu na edua ne nananom so embre kwaba asa no onua tie twedi ampon
enkwa ho mene dua Adam mu awie asoro abofo nyinara ebebre omo ho ase yentie de Qur'ani ka kire ye onua waye futu ese wutie ne ye according to Quran chapter 15 aya toso 31 nyankopon say fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un osi sambranu asoro abofo ni nyinara ekom kotodwanim ede ahobre ho ase ntia so nko ede ma ye na Adam ewa ahobre ho ase mu na illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin osimbra asoro abofo no kom kotodwanim di sanchia ne ma ye na Adam no agye abode a ye fra no Iblis sa abode no ende sane obete sa edina ase no ono na ye bronsam shetani aduwun ladu saburun samno onun kwa na wanye onuya tie embra wanya suti amfa ma nyame no nyame ba ma ahoma nyame ba ma nkwan ekwan na ode ba ma no otwewa adwene aba so se kan kasa obadwene wutirim na wonu hu tie asam atwe di ampon bisa qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin nyame si miame nsano abode embiri bi wo ya asotie ede ma me tue diampon enam de wo gina bi ko kan soro abafo gina bi ho na mbra me ka se mo mbra mo ho ase no wo Iblis burnsam Satan me hu sa wabra ho ase ede ama Adam eye di adintia qala lam akun asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamayin masnun osi chie diampon esiden na me abodia khalaqa min marijin min nar wo chie diampon bo mi firi ejamu enin totoromu no esiden na me bra me ho ase edema abodia yenya ni firi dotie mpo na dotie tuntum mpo san frɛ no mu na wonwene no wo mani so esiden na me bra me ho onia fa adwene bi wo ha se akasesam ahobaso de edikan ehyase obronsam se ye usuban agya tie de to aso qala fakhraj minha fa innaka rajim embra chie de ampon ho akasesam honhom akasesam temie ewo bronsam no eye chie de ampon nyankopon ne tade a ohye ohun se abode no pese ofa bi ade bata no ho e no se fakhrij free mani sufa akọ free heaven hakọ free edin trom hakọ free hakọ innaka rajim wo ya abode a mapamo no me so tai wachi na wa inna alayka al'anata ila yawmiddin osi efrinde kwaiso michie diampon mennomi edi wachi saa mehumoboro efri woso nti free edin trom hakọ efrinde kwai mannomi bibia so ayefra ne papa biara emfri wo bronsam wo mpie da qala rabbi fa'anzurni ila yawmi yub'athun osi chie diampon sana wakadia endie mamembre na ekopemembre bia yefra na atemua da ono na nkompeso obewuo osi nyankopon mamembre kopem da ubanyane adasamba na emom no nyame ka asem bi ewo ho se de qala fa innaka minal munzirin nyankopon se sania wasra me no mede bama esanse wo wie ye jam papa bia so mfiri nwomba enti so wasra me ade a michie diampon mede bama na emom no ila yawmil waqtil ma'lum sania wonim se totomentu edi kan bo a ye bekunkuma abode no gitum se wo bronsam sambre na so mede beje wo nkwa ntinya se wo de wonwuo mema wo mbre no menyanku na emom totomentu edi kan na nya bom puwa insha Allah wo so bronsam obewu qala rabbi bima ghaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la'uwiyannahum ajma'in Allahu akbar oniyati bronsam ne last word aha na yesa nipa biara wo hwehwe ntwitwaje free sa abode bone no osi qala rabbi bronsam na samnio osi nyankopon wen sane enam nipa so na wayi wo homa bore free me so
sani enam nipa so na Nyankopɔn wano meme Nyankopɔn sani enam nipa so na de biara meye no no metai ekire no Rabbi me Nyankopɔn wen sani waya misano bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi osi tiediampon ende amra ode me ba asase so ano onua ti asemiye bronsama ankasa oni ubesi akan we di ntro no mu ose nyame ewo asase so a la uzayyinanna lahum fil ardi ade biara ya de boni a wonyame wuchiri mesiesie di ama Adam ne nasefo aha won kwan a ye fa so tan Adam won kwanya odi bedua Adam ne nananom ne nanan kanso a ene ne nan kanso so tabakunnan omu yinara no omu bedan oma ye tamfo kese e de amahwan abode bone a ye fra no boronsam esan se enam nipa nso nti na Nyankopɔn kese boronsam onua a wutie mi wahya ye bo se obeyera ye wahya ye bo se nnumi biara no ono so ba ma bia ka Adam ne nasefo said nam Adam so ena ya no me boronsam dia tie dia to aso aha na ya na abode bi yenyanim diefo bi no mo kase sa boronsam mpo no ya sura abofo sambre ye bebisa Qur'an se Iblis na ya ka na asam no anya mese asura abofo nyinara brom ho as agida boronsam no yembisa hu se sa boronsam Iblis no oye nipa ano ya sura abofo ano ya aljinnin samantan ana bosom according to sa aya way Quran chapter 18 aya to 50 Nyankopɔn se wa idh qulna lil malaika isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min aljin fafasaka amru rabbi Allahu akbar onya wate we Qur'an ne kan Qur'ani tire ayedun wake nintichem edionu Nyankopɔn se ada sambano se kire omo adwina mon kai omo no mon hu ni se embra me hia asoro abofo so mon bra omo asem fama abode e frani nipa no yana na Adam no asoro abofo ni nyinara de michie de ampom didas ye se omo nyinara bra omo ho ase nyame se omo nyina bra omo ho ase illa iblisa aji abode a ye frani iblis buronsam shaytani aduwwan ladu li ibn Adam saburun samnu kana min aljinni Nyankopɔn san de shadda e de sheho osi kana min aljinni nabronsam oya samantan nabronsam okamotia ho nabronsam okamotia omodidan kokwaso nabronsam oya bosom enti onya soro abofo e na wanyo na emom no na oya abode a oya bosom na emom oya asotie mbrebi ene ye de ne bema ne saa ginabe wo no ye de ne ka saa abode no onya jitum sa bronsam ya aduwwan ladu oya tamfo edimani padasani sanya bronsam a enka nipa biara ti edunturo no mu esanse edinturo no mu na ye boy na Adam de toye enka wudi heaven diane enka wonum heaven nsuo enka nya bronsam a antum mutazawwijuna bihurul ain enka ye ware mbesiafo a omo ye hurul ain Allahu akbar onia enya bronsam a esanse ohwana ye boy yana na Adam ye den ye de ne toye sanka nya bronsam a enka yamba aya wulidanun mukhalladun idha ra'aytahum hasabtahum lu'lu'an manthura enya bronsam a enka yamba aya heaven mu flower enka yamba ena bayan kwadomba entertaining kwafo ewe heaven dan mu minua wutie mi enya bronsam a enka ye ne ete heaven ho sambrei jitum se bronsam eye tamfo kese e de manipa de sani me ba kirau se Nyankopɔn sane odo Adam asefo nti wa kire ye ensamfo sononko e wo nwoma kronkron eye Qur'ani no mu saa na wo sa bronsam eye tamfo ye dan e de manipa de sani edian na bronsam koka kire Yesu Kristo e wo pepa no so kai wadwene onua Kristoni bia ho a na wonim saa asam no mpo me a me ka kire wo bronsam ka kire Yesu Kristo se Yesu ei me pese wo bra ho ase de ma me bronsam wo bra ho ase de ma me a me de wiase me japade bibiara e de ba ma wo Yesu Kristo Yesu ka kire bronsam se Satan free me soko Yesu mpa pam bronsam na wo na wo twe bronsam betena wo fie Komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hajjatul wada osram pai bose wa min sharri osra tuediam ponse nyankopon bo ya ho ban min shururi anfusana annabi mpo wa shurur o wa sharri shaytani ni bibatan ho onua tie aye di kan verse di kan ni according to Quran chapter 2 surah al-Baqarah aye biara obete samalam ne kan no wodi amenti ahio tie sa obete buron samse oye aduwan wote shaytani pe aduwan edimani pada sani mala yankopon se ya ayyuhan nasu qulu ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah akbar Wati ya kwa aya tosumienu Quran chapter 17 53 anena ya aya no verse no oniatie nyankopon se wala tattabi'u khutuwati shaytan men diburun sameki men yaburun sam tiriwingu tiriso ya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam osi la'ana Allahu alwasila walmustawsila ediana ndankrama fomesi ya fomuye shameshi aba wo bompa wusuro se wukunu a waware wo no wo mpese wo ne be ya ware de shameshi awabono wo bowie na sa wo ye hide wo bu nsawia enam wutiriwini nti wuntimi ndware nte wo honkoche diamponyame anim nyankopon se mamuntiatia bronsam na namomo esansa bronsam ye tamfo dedi pefe edima ni padesani mala nyanko Quran chapter 17 nyankopon se wa kulli ibadi yaqul وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله أكبر onya ye kwa ye tosumiansa tie me hihye ni ade amo sane ebaya ubeji atumse tuediam ponyamia bonipa ena odo nipa enti na odi nipa to wo se nipa sene abode nyinara what is asam way according to Quran chapter 18 ye verse etosu 50 nyankopon se afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliyaa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bisa lidh-dhalimina badala Allahu akbar onia wati ya chiraw dia tosubiamu ya mau verse se chiraw se bronsam oye nipa da sani ne tamfo ya wia ya be chiraw ade a bronsam so ya di besi ya fidua ne mu utie nsamfo we na wo wia wo de ho esi ho se ei na bade ya ben ne ya fra no bronsam na wa hwehwe na ahwehwe ntwitwaje afiritua dia mpanyame nkyai mala dia nyame ka kire ya hanne se ye kasa ubie wa no mpa akakasa papa kakasa pachira wo yeri na wo yire ma wunyano pa kasa papa chira wukuru na wukunu ama wunyano pa osisa nya sadia wanum tuo na wo to ye no bronsam bebe dua wanum kasafun kasa genjan kasa emfata ubanye firi bronsam nkyemo de pie firi wanum onia wate yankwa Quran 35 verse 60 nyankopon wakasa miso ho de amaye according to surah al-Yasin no so nyankopon aka asam bi awo yadan e de akireye malanchie de mpon dia na okade kireye inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ositi inna ash-shaytan lakum adu wa bronsam ya tamfu de manipa da sani enti waye kala ya nyame kiraw se verse sa ya kiraw nyina no kiraw se bronsam ya tamfu de manipa da sani enti nyankopon se wuhia bronsam a huni se wuhia wo tamfu odi kan enti na obehuni se ya de bronsam nsunsuan so aye se aboa tane wowo nipa hia wowo a na aba wowo tirim se ei nipa obekumi na wowo so aka se meso meka no enti nipa mini wowo a na wowo so ayeden emini nipa
tie yasin surat al-yasin qur'ani na kuma ono sumpa jia tum se bronsam oye aduwun ladu nipa ne tamfo mu tamfo edi man tuedi ampa nyankopon kan yasin se alam ahadi ilaykum ya bani alam ahadi ilaykum ya bani adam mala hamamin yin ba ku momu nyamisi inti adam asifwe verses aye kinkan kirawi hadisi ya ubetie firi ya kasamunu enti wanti bibia se monya hweye mfiri abode boni ya frane bronsam ho ana alla ta'budu shaytan men bobrun sam triwin si wutiri so men shabrun sam tadie men shatadi boni biara men shabrun sam ne mbawiro onuatia sam weye nyame ka kira wo se sawe brun sam mamon somno adentira innahu lakum aduwwun mubin Allahu akbar obi bisa se adentina nyame kasa de kire ene nyame si senti a me tumfo me kai mu adwene se bronsam ye tamfo kese papa ede manipa da sani onua tie bronsam ne kasa bi e wa asem bi mu hadisi mayanya ne ntia se amara Allah iblis an yati muhammadan wa yajibuhu an kulli ma sa'altumuhu osi ya shabronsam son komiti komsheni kronkron ke kira abodi mu ke kira muhammad sallallahu alaihi wasallam osi okwa bronsam adie biara komsheni ba manono onyi na no okodu ho komsheni bisane se sane yansam ne tie no na yansamfua embere so ne yedi yadwuma nti tie waye kasa no eye kasa ne boye din eso wanyan fofofo onua menja wo ho emro du komsheni nchen no ene komsheni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisa bronsam se يا إبليس كم أعداؤك من أمتي قال 15 أسي برن سمين أتنفو سين أنا وانو مكومشيني محمد صلى الله عليه وسلم مي جنريشن نمونو نباتوا مچاتوانو أتنفو سين وانو أنا أسي مي واتنفو جروب باكو 15 أنا أبساني سي جروب بين يا جروبا ودين كاين تايومو ادي كاين أهانا برن سمكا سي أنت يا محمد أولا osi wo komsheni muhammad sallallahu alaihi wasallam wonne metamfo a wodi kan e wo generation ni na mu komsheni nko eye group baako onua ti asami ye owie na obisani se kam rafaqauka min ummati adofo sansu ena won me generation ni mu okatia ni se ashara osi omuso omoye nipa baako group baako edu sa group no ubetie group no mu kakra eni dwumedia omudie ansa na machira group no yahwe sahih hadisa echire se abu musa o kachire se komshani muhammad sallallahu alaihi wasallam kachire se ende ensuo biara ede kuro bia mu sansuro no obosom ensuo bia so etini wo kuro bia mu nsuo no ne kase no ekobopo nsuo mu saye ka busum kokuro kwa busum tintini a ono ne den busum a utini din yase maame wata asamwe prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kachire 1430 years nan da wutie busum ya tosu dubiako osi idha asbaha iblis batha junudahu fayaqulu man adalla al-yawma musliman albastuhu ataja ti hadith waye abu musa na report mai osi sade tia na maame wata busum kokuroko abodiam bani ni pani otipum wutini di maame wata osoria na watre na hindiamu ohwensu tini biara ebebo punsuo mu obesoma biara agent biara ewo ni kurom na wobisase hwan enende die opese me bronsam me shan bronsam mu ahindie che nansuo bia efiri wukurom wayi ne ho adi wo punsuo no so na waka kire maame wata se maame wata me ende meje sa bosoma hinchaw na meje asoa so on pejanin sa obi ba challenge na die dwumadie na omu kwadie tie dwumadie omu kwadie no fa yakhruju hadha fa yaqul na pie obi akase ei me bosom waidie onua ti asam waiye na bronsam ho ya ahometew woni mo obi odin kan de meshi ba wiase
unhu ni dian kama chawade woni mo bi odin kan dia buskelen kaya shaba wiase woni mo bi odin nelsa ya shan ya bawre de ba wiase woni mo bi odin manikiel panikiel aba wiase omo ye no ye betimi a kire we mu asoto dwumadie boni biare wo wiase no eye flashing ana abosom no ede be kire wiasefo oba ono akwatena bia ye panikiel ye manikiel al-mughayyirat li khalq Allah omo sesatue diampo nyankopon ne nsa no abode bosom odin kan de me hye baaye unhu ni dian kam kyewade obetena wane ye kire no